Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India lani ka alimko Pradhan Mantri Divyasha Vayu Shri Kendra PMDVK harangkat kajidon ketilang ka Ribhoy Area Welfare Association Rawa kila penlong ya kajing samtiar shikibriu ki badon jingduna haki dekhotman lengba ka ADIP scheme bat kumjuru shikiriu rangba balayau karta balatip kum kita ki senior citizen lengba ka RVY scheme katay gajing sa mikitiar kalalong hakasnong laipo dengan Ribhoy district hakakatnyo tarik urempang 4,000 penriu bat kitay kilat jingirap scheme kidai ki balawan lengba ka Ministry of Social Justice and Empowerment ka Sarkar India ukong sana katay kasngiu lalong MDC ka Mahoti constituency ubalong ru vice chairman jong ka KHADC uba kenjo lang rangtong rengkat kajingadon lang urang ba snong uba James Jerwa kinong tray ka alimko bat ka gram savika no umsning sinardi blong kabala ay kajingkran ru shaphang kahok kiriu temen bat kibri ki baduna dukhatman bat kumju laydan lang ru hakati kasngi naka presiden jongka rawa kakong bi umba harangkat ki dukhat jongka katkum kakaipot naka rawa kate kaseng kalala ban penyo kumban rius pa tam ki assistive device haki block kenthop ya ka umsning umling Bhairambong bat mau hati CNRD blong kabadang sa kalong sa kathain jirang CNRD blong bat halai po dengan kabahap hapo ka mau hati blog layo banyarap syakisan po ngut kiriu temen balakenjo ekarta kaban riu po snam syajrong bat syki prangut kibadon ni kajingduna dukhatman ha Ngobang sejemat. ngau jamet te Kai kita yang nang lei ke semua nang lei dah. nang leida te menta bala yo kanepat nong la aram pise Larang. ta Lah susuk dah. la suk mah te ki de pi yo jingte kho siu Jingkat sengkai. ta te pila ngau kemen baong menta kasngi Harus kembali kalau wan au umbak senang ni step. ha Lei kedua antai bai ai. Ding ya nak. ha Wan dengan ani. Wan au umbak senang. Flashbone ya ka sengtem ki alam ko nomor ba ngalayo ya kana ka skill bike kanang ba kamsuk ya nga ba ngan yai jenis bike yo ban pendukam ni thong ka tentang rồi Insan semua lepas sekolah nak bertajuk kita dibangunkan kotak kio sekolah skim. Kantor manga apa sayo sekolah skim. Onde kan kapisan. Kita jadi skim ke manga sayo nak bertajuk pi dibangunkan kotak. Aku boleh susu sekolah nak bertajuk di Universitas School. Ngadai kelas tu lepas mensuah. Ngarung asahikai hati mes hati madam hati sang. Ek boleh sebut nama nyati ke kelas tu pada prinsip personal. Nama rasanya berkunjung dengan besi berburung sini. Boleh sebut dengan pelapor nama yang kada batni. Kada sini kada ni. Nang up tim jawakan itu program akan itu slot. Kalau rapor kapot yang ada apa banslai jiwai dan juga manusia banslai pasna kat abang top board yang tas kau apun masih slai jiwai dan selaban jiwai ketonjok mereka jiwai kanong kacin snow benar na betah ini teman na betah buat benar kena tahun lain jiwai okuna Kat manisnya dan cisha Banya kendulati Nabuna peselang Piwan dan samkin Jaryani Amdisi balu jani Ula teman soba Ula rangkat di jalan rana karawa san bakli kena teman amar cinta kasih
Walau kata kemstesa Bandon Pak Karawa Unang Terhurawa Ngajin Lebajong Pi Nabunan Dagas Di Tuan Bangsa dan Maulani Bless God, bless God. Kada kibalay, marbalay, kibubun, kibawan ni tingin pagjuili. Nila iyo atin ni mudagsi. Kadaan, kabamut pa karambang kajinguna hakat assessment. Timin pa ringkat limba kajimpresipan kajong ka rawa ringkat berka alimku mapibaro kibun patyo kinsayo mudagsi. Bat kung kajing persko karambang simon ba ki reutenan. Bat ki bablah ka dukhanat kibun patyo ya kelak jingarap. Hari ini giski ngayo ay phone call nakalang-kalang habang arum siya kimong kundong kibabon na ki kibreo kibaron niya gajing tuna bukadnet bakiro tumen ki ongin pagjuo zingara bi euro tikibakung kita ngaju refer back yaki siya ka social welfare department ng sorkar kan ay ka zingara dan ilang bayong ka CDPO yakirutan ban penyo ay ki grantanan ki makikidakam timbenta hagani ka juk kajungi Agni ka juni ka sokar ka bersang kala ka diai ban ai ka jira itu langsung snong juni khamtam mikir teman bat kadai ka ba dongka ni pada ban mangingin shimnya kata ka kabugan pada ka sokar ka abo ya skim hatai kali information tentang kampus ki pada tentang pada rokin kwa ban shim ka tu kita kila jira ki sokar ka tikira skim paro ki sa elo nagaling ngajungan anu ka Porsche banganang NDC kawai ke mga sutunat kalang ban ayik information skipay ba dan kanu kala jirap kipay ba kitip ban haba kipay ba kitip kata kasibersang ng sorkar kita kiskim di sorkar katumi ipermentay kipay ba misyon ng gujungan ngalang gujungan hakine kising layo ban ay simon haki itu certificate ya kibat duna bukadnet no ikiril tumen ban pensisya bagi ini kilong yeng kilong sem BPL kibaduna ya ka yo ka kot tila da pilik ng isyon ng gujungan ada pidun kami kinu ikut kislah gizing pensisya kung nakalian na suna long parpor ba long ready ngamju kan atu pagba buha bentundo yana wala dan kibreu hangte hapo office gitu na wala da piwan hakan nugo por kila ban yo ba yakin kom sedikit ada dalam nugo por te nakalian na suna ngam kremslem ngakwa ban ay tangga kublay kibat kiruyang iti kimeye kipat e kibreu ni tagasi balay ni penut e por sini matagasi nomor ban iti nomor ban buram ni Ngar bangitip mapita le sipuan ki na mata sinong gathaw na mata inang gas alam khamtam nam ta yeng gasan bagi khun activity kamut ba hadin tra tenan teng ha jimlong don ke jing snow thi no oi tenan la su ban tre ban kta nim la su ban ya ban yeng teng ada ki khun ki thi kim pet ha kim sumar ha don ke jing snow ram ru ha jing tenan ma hendai kita ki ba ki do bu sedon mangi baro ni don hangne nama bagi EJP nama bagi BRM yapi tak ni dak kwa ni dak thang papindang intemen sumtra sumsang nang le sakmat account jompi hangai naman ka pension ka baki credit last kadai how benai November kadai jong ka pension jong benai Oktober hajar arpusan kamut November December January lai benai pimpat yo pension mo kan mau bhai kita lai benai Hidai ban update ya ka passport jompi shwa mo tangba lada pi update ro tentang pi ong ba kidon ki teman juni bai ong ba kim yo pisa mereka ka banga penskopi kalong shanmo ba piling yo adhar jompi kadai syata kan koi ka pisa kan mau ba ada piling sa post office adhar jompi udi ban poista o ka pension kan poista ada piling yo adhar sa ka account ka ba pi ai shangi kamot ka pension kan poista mo pidi ban seksua sanu piling adhar kan mau bha ya kata ko teki kitu le se dan ron ni ki bedang poi rupo ki bampat yo ya ka pension temen ki jingan kam ki ba pidi ban wanra sa ka office jungi pidi ban wanra ni kong yo adhar ude badan kam na ka bantaban yo ya ki skim sokar mo uru adhar nang ka epic jongpi ka income certificate ka bank passbook ka ration card ladadan ka dur ka way
Nangka bat ka application form naka office ke jongi. Wadra tang de kita hilaban pendrung yepi haka pension kemen ke bagi om. Mong wadra no lada pidon kum kita. Lada kidon ki balakot drup house nem hado menta ni pediang ye kum kita. To de kita kide ki ye jing yo jing menta jong pi nyo spa san po bat hado pra spa tingkah. Nak kalian karawan ni penpau ke jing seminggu ke bakrau ya ka alim ko ringkat ki staff jong ka PMDK Shillong ki badan hang ni ringkat bat ni. But kene ke dekas ni ke ba ni ai ke free distribution camp ya ki person with disability but kungju uru ya ki senior citizen jongi ki bahap hapo kene ka area mau hati. But kumba sauku prangut kilayo ka jingarap ka bayade but ka RBY scheme ka badai ru ka jingarap na ka benta ki senior citizen ki bala kaphe kata bala da unjuk posnan kata shidro but kungju ru ya ki adep ka bani ni khat ya ka scheme ka badai na ka benta ki person with disability badan ka jingarap ka dukhat met ke jongki kidan kumba prangut ni kilayo ka jingarap kumba ka ni scheme de ni ngej scam ba shibon ki beliau kadang dantap pun kini ki jingarap in dang ya dan ringkat hibat pi in dang wan ru shi shinong ki jong pi bat ni ngej scam kini ya trailang namar kene kade ka we na kilap jingarap kaban yarap ya kamet ka phat ke jong ki bakin laban im ku paju im te ni ai ke jing khuble ke bakar pang ya baro hi ki belayawan menta kasni ban shim ya kini ki tiar ki ba kinyo ban penon kam ha ke jing im ke jongki bat ni ai khuble ya baro ki belaya dan benta nadu urang ba shnong jong kani ke shnong live hodingan kumju ru ya ki nong hikai jong kani ke school ki bela ai kani ke jaka ban nyo ban penong ya ke program ki khuble shibun khuble shi hajar mu